Hello. Hello, pohor babu dang kha. Tamo ang sang sa din siya. Ta khobar khraman ni tamo ko sa goli ka sa Tikhlaijakyakho khrab la sa. Goli kaisa Tikhlaijakyakho mo hino khana operation khanya ni chawda. Kwaita somoi ro operation khayan sabo. Amne time do ro to saya. Kwaita ro Tikhlaijakyakho saya ta. Khana Tikhlaijakyakho ni chawda. Mane go extra report kha ja goli tong kho hone ja doctor bo saggo sina kha. Extra report je pula nai mani abo ngante kari kha ni declare ko chawda bo. Ga dabo last ke bur khair ga. Ke tini mane ang onso ka ani kesa hamia ke no. Yakung ro bono. Yakung ro bono. Ke yakung ro ki ta kango ya patolaro. Yogo himi maya dunugo. Ni yakung sa na. Ha? Ni yakung sa na khona bangra. Ani yakung biya ota ko. Jogo je yakung jora tola drobo nang mani. Jora tola drobo ya soise khikro ganawo. Khitlang na la saba. Khitlango. Abo se bor khai nokri khan thaw declare na pula. Kari khani chawong ang ka ano ko to ko gitong tablet tar ho ka tai tongna ro ka injection mang gitong ta. Ka tablet zero. Mane o saman panic dari tong khata. Am haja. Ke abo tei da abo no gotona da sap semo ka jaga ni. Aga ni gotona no ngi ke bo semi amne ang to tai rong saire ka call khai. Khana hospital time to ya ne khana operation khane ni chawtang ka. Asa sin sawta na khana puwa chi ji phake mala jar emne borong no. Emne mala ne to riwana. Khana kocha ro borok ba phane emne borok ni phaiman ingke 10ta 9ta ro ti uta office line. Sungto phake te phote puwa chi ni chok panai. Amon chokoi ke jawta ji city tai. Kani ne o je dabu glass ni je extra copy kari ja. Extra copy abo khai ga tini khai mani onek kaham ke nugja ka tong khona tongo abo abo ti hito ni logi dak sap tong nok ni borto tong kebo nok ni logi an baba tongo tai jotom logi bor tong mai na bla je patient ni logi joto ni login tongo